Ja sam Sandro Krašić, magistar psihologije i savjetovatelj u udruzi KAKOS. Javljanje cyberbullinga kod odraslih osoba jest nešto manje često nego kod djece i adolescenata, no svejedno, unatoč tome ne smijemo ga zanemariti. Ono je nekako najčešće među javnim osobama, odnosno influencerima, kojima je posao zapravo to da stavljaju sadržaj, što često dovodi do popularnog hejtanja. Pa društvene mreže svakako imaju dvije strane medalje. Sa jedne strane one nas mogu povezati sa nekim ljudima koje možda dugo nismo vidjeli. Generalno su nam danas izvor informacija. Sa druge strane one su često i izvor lažnih informacija i često dolazi do cyberbullinga. To sve može imati negativan utjecaj na naše mentalno zdravlje, zbog čega mnogi ljudi traže prihvaćanje drugih i to prihvaćanje očekuju da bude 100%. U smislu da svaka osoba koja im se obrati na internetu da zapravo izražava nekakve ugodne komentare, no nažalost to nikako nije moguće, pa zapravo treba pronaći neki način kako se nositi sa njima i možda samo obratiti pažnju na one komentare koji imaju nekakvu konstruktivnu kritiku, dok komentare koji su čisto hejtanje zapravo nekako treba ignorirati. Kad se suočimo sa nekakvim negativnim komentarom, najbolje je zapravo ga pokušati ignorirati. Nekakva tehnika koja bi tu mogla pomoći je zapravo da na papir zapišemo sve naše pozitivne osobine, stvari i uspjehe koje smo napravili, pa vjerujem da će na taj način i ovaj negativni komentar malo izgubiti na značaju. Ako osjetite da zapravo vam neugodne emocije ne prolaze neko duže vrijeme, svakako se možete javiti nama u udrugu na savjetovanje putem maila koje je besplatno i otvoreno za svakoga, kao i na savjetovalište uživo.